Cerkva Roždestva Presviatej Bohorodici preslavila svoju parohijalnu preslavu podzvihovanja apostolskog egzarhatu za grekokatolikoh u Republiki Srbiji na urovenj eparhiji, poneže vekšina virnikov zo zdjurđovanje buli u možljivosti prisustvovať na centralnim molitveno-liturgijnim švetkovanju, ktoré otrimane prešloho vikendu u Novim Sadze i Ruskim Keresture. Dneška prave tak volane na večerje slavijanske slovo označuje dzeň pred švetom prenošenja mošćog svjetovoca Nikolaja z maloazijskog rodu mirohlikijskih do Bariju do Italiji. Večurnju služel otec Boris Hološnja iz Ozbeču, a tu bol prisutný visoki host vladika u penziji Dimitris Salakas. Po večurnji otrimani duhovni koncert na kotrim učestvovali 3 grupi špivačoh. Vasilis, novoosnovana špivacka grupa na urovnju Valala, kotra pestuje tradicijnu balkansku narodnu špivanku. Potim Podrosto Grozanova, hor Male Slavoslovije i na koncu veliki crkovni hor Rozanov. Po zakončenju večurnji i duhovnog koncerta virniše mali na hodu družic u crkovnej sali.